kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, malam ini saya dan teman-teman saya mari semua di sini. Tutor say hi. Say hi. Tutor lagi sibuk. Oke, jadi kita ada di rumah teman saya, Simona dan Alex. Dan Alex lagi ada bisnis, dia bikin dari kayu macam-macam, nanti kita kasih lihat ya. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Tina Bull's Adventure. Nah, jadi ayo kita kenalin Simona. Hello. Teman saya high school dan Alex suaminya Simona. Hello. Dan mereka punya baby juga, Luna, baby Luna. Punya Luna. Hello. Hai. Dia lucu banget. Nah, dia yang bikin itu dari kayu macam-macam kayak tulis atau yang tadi kita kasih lihat juga. So let's go upstairs. Let's go. Let's make it. Hai. Say hi. Ana, hi. Daddy, hi. Dido, say hi. Tudor, say hi. Tudor lagi sibuk dapat mainan baru dari Georgie. Buna. Buna Marius. Buna Simona. Buna Alex. Madam. Buna Luna. She said hi back. Buna Dido. Si Buna. Masya Allah, bravo. Dapat ikan. Ambil ikannya di dalam. Dapat berapa? 5. Oh, 5. Bravo. Yang pakai special, saya kecil. Oh. Tas. Ja, precies. Ik heb in daar verschillende precies. Cheese. No. Cheese. Wow. Na. Bra. Na. Pomyliłem ostro. Oh no, bine mami, nu mai face, gata, e cu minte. E obos. S-ar putea să mă ceva. Quanto? Lewat capătul de quanto? Jadi Simona dan suaminya dia, Alex, yang tadi udah lihat, kita sekarang di rumah mereka dan mereka bikin kado untuk Dido, untuk Tudor, tanggal lahirnya, jam lahir, sentimeter dan berat badan. Lucu banget kan? Jadi kita lagi mau lihat prosesnya. Alex nanti kita kasih tahu. Alex, you will need to tell us what you're doing and how is everything coming to life. So, this is our laser. This is where we do everything that we develop. Basically, we do the project first and then we burn it and paint it and painting and everything else. So, let's start by putting the wood where we are going to engrave. Now, let's open the project. Oke, jadi saya mau bikin salah satu brush yang tulisnya Tudor. Baca brushnya? Nah. Saya lagi bikin brush untuk saya. Ini sekali. Ini ada Tita, say hi. Apa kabar?
jadi sangat cepat. Kayak selesai الأرض no? Nah, udah jadi dong, cepat sekali. No, we need to see what is Alex doing. Haydi, let's see. Oh, maaf. Here. Please. Haydi. Maaf. Tudor. Oh, itu mami cerita Tudor. Wow, bukan kue, ada juga proyektura. No, mami, it's from wood. Oh. Give mami. Tuh, jadi aku dapat Tudor. Cepetan sebagai si brosha. Da, paper liquid. Oke, dan karena saya mau ini jadi brush, saya mau nempel di sini. Kita nempel nanti itu the needle di bawah ya. Oke? Oh, jadi prosesnya gampang begini dan mereka punya bisnis. Nanti kita kasih tahu juga Instagramnya apa, Facebooknya apa. Dan kalau mungkin interested bisa follow dan karena mereka bikin juga banyak dan punya juga banyak ide kado dan sangat unik dan sangat bagus. Oke? Kita turun ya? We go down? Yes, let's go. Mulțumesc, Alex! You're welcome. Hi guys. No. It's not possible. Oke, jadi sekarang lagi proses nempelin itunya. Here is the needle. Oke. Ini dia nanti kita nempel begini. Lucu banget. Ura. Hey, Rio, come here. Coba queste posso ripescare poi, no? Ok, dan sini. Go out, go out, go out. Posso să-i dau cubul ăsta? Sau se rupe? Da, da. Ia la mami. Așa, stai și-l doamne. Ha? Hai, mami. Și tu l-ai făcut și pe ăsta? Nu. Dido, mami. Uh-oh. No, don't take it, da? Haide, let's play with this. Uite, mami. Now we wait for it to dry and then it's ready. Mulțumesc, Alex! Ce Plăcere. mulțumesc! So, Alex, thank you so much for your present. Tudor saya sudah jadi dan mereka Alex dan Simona juga punya social media accounts. Nanti kita akan link di sini atau di mana nanti yang pasang dan juga nanti ada di deskripsi karena namanya dikit susah pasti buat orang Indonesia tapi Alex mau cerita sebentar. So Alex, where they can find you on social media? So you can find us on Facebook and Instagram. On Facebook we are Amintiri in Lemn and on Instagram Lemn and Amintiri. Thank you. Okay. We're gonna also link it somewhere. Here, or in the description down below, okay? And dan juga kalau ada yang mau beli atau cari ide buat kado sangat spesial dan unik, cari di Instagram atau Facebook mereka juga, okay? Thank you so much, Alex. Thank you. Udah, ini dapat hadiah untuk Tudor, namanya Tudor, jadi brush. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!